Kakve su istorijske veze Srba i Španaca u srednjem veku? Katalanska kompanija bila je elitna jedinica plaćenika iz krune Aragona, poznata po svojoj surovosti i veštini u borbi. U 14. veku, nakon što su se sukobili sa Romijskim carstvom, neki od njih su stigli i u Srbiju. Njihova slava dovela ih je na dvor srpskih vladara gde su služili kao plaćenici. Sreću se u redovima Stefana Dečanskog, kraljice Marije, Stefana Dušana, dok su po Jovanu Kantakuzinu bili telesna garda carice Jelene. Vođa Katalanaca u Srbiji bio je izvesni Jovan de Peralta, dok se pored njega u izvorima sreću i vitezovi Bernardo de Macerano, Jovan Martino de Ponte, Bernaldo de Perpignan, Pedro Borgoñón, Pedro Semino, Pedro Lopez, Rodrigo de Spura de Aragonija i tako dalje. Za detaljnije informacije pogledajte najnoviji video na YouTube kanalu o stranim narodima u službi srpskih vladara.